It is ordered that 1. The criminal proceedings are hereby postponed to the 6th of August 2024. 2. The private prosecutors shall at that stage appraise the court regarding any developments in the matter. So ordered. Mulandu wa presidente wa kale Vho Jacob Zuma wa ṱoḓa u tshutshisa lwa private presidente wa shango Vho Cyril Ramaphosa wo fhedzisela phanḓa. Vhanna vhaṱanu vhe vha wanala mulandu wa u vhulahana ḓorobo wa kale wa masipala wa Collins Chabane Vho Moses Mabuleke Mbamaholo vhone wa zwigwevho zwa vhutshilo hoṱhe vha dzhele khothe khulwane ya Polokwane vunḓuni ḽa Limpopo. We are in that process of trying to replicate same that we did 1 year ago in terms of results. Ndi madekwana nṋe ndi phi Tshanduko Ligege ndi khou ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenḓa fhano kha SABC 2 na dovha futhi vho shelwa nga vhone henefho hayani nga ri vhe roṱhe. Mulandu wa presidente wa kale Vho Jacob Zuma wo ṱoḓa u tshutshisa lwa private presidente wa shango Vho Cyril Ramaphosa wo fhiriselwa phanḓa. Mulandu uyu wo fhiriselwa phanḓa u ya kha ṅwedzi wa Ṱhangule na ṅwaha. Presidente wa kale Vho Jacob Zuma wa ḓivhona za khothe khulwane ya Gauteng fano Johannesburg vha kha vhuimo havho wa mutshutshisi wa private une vha khou ṱoḓa u bvela phanḓa na u sengisa zwi tshi kwama u punḓiswa bammbiri dza tshiimo tsha mutakalo wavho. Mulandu uyu wo fhiriselwa phanḓa nga nṱhani ha dzikhaṱhulo dzine dza vha hone dzi kwamaho vhutshutshisi ha private ha Vho Zuma. It is ordered that 1. The criminal proceedings are hereby postponed to the 6th of August 2024. 2. The private prosecutors shall at that stage appraise the court regarding any developments in the matter. So ordered. Presidente wa kale vha khou ṱoḓa u sengisa Presidente Vho Cyril Ramaphosa zwi tshi kwama u punḓiswa ha muvhigo wavho wa mutakalo tshifhingani tsha tsengo yavho ya mulandu wa vhuyaḓa kha khethekanyo ya khothe khulwane ya KwaZulu-Natal ine ya khou dzula fhala Pietermaritzburg. Vhaṱoli vhoṱhe khothe khulwane ya Gauteng vho tshia vha sa khou ima na Vho Zuma he khothe ya thudzela kule mulandu uyo. Vho Zuma vho ḓo ita khumbelo ya khaṱhululo ine ya vha phanḓa khothe ya khaṱhululo. Na zwo ralo Vho Zuma vho ḓi bvela phanḓa na u ḓivhonadza khothe ya milandu ya vhutshinyi uri mulandu uyo u si bviswe kha milandu i re khothe sa izwi u sa ḓivhonadza khothe zwi tshi nga sia mulandu u tshi khou bviswa lwa tshoṱhe khothe. The latest status, and we always postpone just to update the court matter. The latest status of the matter is that on the 4th of April, which is last Thursday, Yes. The counsel for Mr. Ramaphosa, for the accused, Mr. Ramaphosa, filed a response there, answering affidavit opposing the application for reconciliation in terms of section 17(2)(f) in the SCA, which means we are now due to do a reply. So that's where the matter really stands. Mulandu uyu u ḓo vhuya afho khothe nga ḽa rathi ḽa ṅwedzi wa Ṱhangule. Presidente wa kale wa ḽihoro ḽa ANC vhane zwino vha murangaphanḓa wa ḽihoro ḽiswa ḽa MK Party Vho Jacob Zuma vha ri mulayo wa ḽino shango wa dzhia sia nga nḓila ine wa vha ngayo nga tshino tshifhinga. Vho Zuma vha khou sasaladza tshumelo ya vhulamukanyi hune vha ri i khou fara presidente wa zwino wa shango khathihi na ḽihoro ḽa ANC sa kumba. Ngeno vhone Vho Zuma vha tshi khou tsa nṱha na fhasi vha tshi khou fanela u fhindula phanḓa mulayo. Vho Zuma vho amba izwi phanḓa vhatikedzi vhavho nnḓa ha khothe khulwane ya Johannesburg he mulandu wavho wa ṱoḓa u tshutshisa lwa private presidente Vho Cyril Ramaphosa wa thetsheleswa hone. Presidente wa kale wa Afrika Tshipembe vhane vha vha murangaphanḓa wa Umkhonto weSizwe Vho Jacob Zuma vho amba na miraḓo ya ḽihoro vhe nnḓa ha khothe musi vha tshi amba a vho ngo vhuya vha mila na maipfi hune vha ri vhadzulapo vha ḽino a vha fariwi nga nḓila ya u lingana phanḓa mulayo. Vho Zuma vha ri a vha ngo vhuya vha fariwa zwavhuḓi na luthihi nga mazhendedzi a ḽino a mulayo ngeno zwi songo ralo kha presidente wa zwino Vho Cyril Ramaphosa. Ubaba Ramaphosa kayilandela kaze kanto utunectar sona sothi siboshwe ngisibona singe Vho Ramaphosa a vha tevhedzeli mulayo a vha dzhielwi vhukando fhedzi vha na mulandu une vha tea u fhindula. Vho Zuma vha ri mulayo wa ḽino una tshikhetho. Umthetho wase South Africa unamehlo. Mulayo wa Afrika Tshipembe una maṱo nahone vhathu a vha lingani phanḓa hawo. Ukhona ubabonayo uthi hayi ngeke lo eze.
zwi zwo ralo Vho Zuma vha ri miraḓo yoṱhe vha ḽihoro ḽa MK vhane vha vho ḓa u vusa dzipfiriri vha ḓo sumbedzwa munango. Zwi zwo ralo Vho Zuma vha ri miraḓo yoṱhe ya ḽihoro ḽa MK vhane vha vho ḓa u vusa dzipfiriri vha ḓo sumbedzwa munango. Vhanna vhaṱanu vhe vha wanala mulandu wa u vhulaha ḓorobo wa kale wa masipala wa Collins Chavane Vho Moses Maluleke Mbamahola vhone wa zwigwevho zwa vhutshilo hoṱhe vha dzhele khothe khulwane ya Polokwane vunḓuni ḽa Limpopo. Phondi idzi dzo ṋewa zwigwevho zwiṱuku kha miṅwe milandu yo engedzedzwaho ya tshimbevha tsha u vhulaha khathihi na u wanala vha na zwigidi na gulu zwi siho mulayoni. Nga nnḓa izwo khothe yo haṱula uri avha vhanna vhoṱhe a vho ngo fanela u fara zwigidi. Vhavhulahi ava vhane vha vha vho Shumani Maḓodzi, Vho Isaac Mudau, Vho Wiseman Baloyi, Vho Tshaneo Munyai khathihi na Vho Pfunzo Lidzebe vho thuntsha vhavhulaha Vho Maluleke muḓini wavho ngei ha Shikundu nnḓa ha Malamulele nga ṅwedzi wa Fulwana Mbamahola. Musi vha tshi khou ṋekedza zwigwevho izwo muhaṱuli Vho Violet Siminya vha ri zwigwevho izwi zwi ḓo tshimbila zwoṱhe khathihi. Presidente wa ḽihoro ḽa ANC Vho Cyril Ramaphosa vha khou itela khuwelelo vha Muslim uri vha vhuyelele lwo fhelelaho kha zwa polotiki. Vha ri tshitshavha tsha vha Muslim tshe tsha bveledza vhahali vhahulwane vha mbofholowo tsho no humela murahu kha zwa polotiki nga mulandu wa zwikadabula zwi sa ḓivhalei khathihi na dzinndwa dza mivhala. Vho Ramaphosa vho dzhenela mushumo wa u khaula ṅwedzi woṱhe mukhethwa wa u ḓidzima wa vha Muslim wa Eid Mubarak ngei Lodium ḓoroboni ya Pretoria. Vha ḽihoro ḽa ANC vho humela murahu kha lushaka lwa ma-Muslim vhe vha thusa u lwa na muvhuso wa tshiṱalula miṅwahani yo fhiraho. Ulu ndi lushaka lwe lwa bveledza mazhakanḓila a ngaho sa Vho Rahima Musa, Murathu na Mukomana, vha Hapahad, vha Khachalia na vhaṅwe vhanzhi vhe vha shela mulenzhe kha ndo ya mbofholowo ya ḽino shango. Vho Ramaphosa vha ri vha lushaka ulu lwa ma-Muslim vha fanela u wana nungo kha ifa ḽavho vha vhuyelela kha polotiki u fana na mazhakanḓila a ngaho sa Vho Ahmed Kathrada, Vho Don Matera, Vho Dula Oma na vhaṅwe vhanzhi. Khuwelelo iyo ya Vho Ramaphosa i khou ḓa musi ḽihoro ḽavho ḽivhusi ḽi tshi khou lingedza u vhuedzedza tshirunzi tshaḽo tsha kale tsha u sa khethulula nga lukanda. It is regrettable that over the years, many of our once vibrant, politically active communities have retreated into the background of our national life. Much of our politics has come to be defined by internal squabbles and, regrettably, by racial and other forms of chauvinism. President aba vha ANC vho ita na u amba nga mbumbano ya ḽihoro na vha-Palestina vho lavhelesanaho na u kandeledzwa nga ma-Israele. Vho Ramaphosa vha ri ANC na muvhuso vha nga sokou dzula vha peta zwanḓa vha lavhelesa u vhulawa vhathu vha sinaho mulandu. What is the indiscriminate bombing of civilians from land, sea and air, if not an act of genocide? What is the forced displacement and the deliberate starvation of an entire population, if not an act of genocide? What is the killing of nearly 14,000 innocent children and leaving thousands more to starve, if not an act of genocide? Ḽihoro ḽa ANC ḽi khou lavhelela u dovha hafhu ḽa wana thikhedzo ye ḽa i lozwa kha lushaka lwa ma-Muslim afho vho ima vha sa tati na vhathu vha Palestina he afho vha edza kana u tevhedza nayo dza munna wa vhaṋe President wa kale Vho Nelson Mandela. President wa fhano Afrika Tshipembe khathihi na Muphuresidennde wa Botswana vha khou livhuwa vhashumi vha tshumelo dza shishi na vha u phulusa khathihi na vhaofisiri vha muvhuso vhe vha ṱavhanya vha fhindula fhethu he ha bvelela hone khombo ya bisi he ya vhulaya vhadzulapo vha Botswana vha 45 nga ḓuvha ḽa u rangela Paseka. Ava vharangaphanḓa vhavhili Vho Cyril Ramaphosa na Vho Mokgweetsi Masisi vho dalela buroho ya Mamatlakala vhukati ha Mukopane na Maken he khombo i ya bvelela hone. Ava vhafu vho livha khuvhanganoni ya kereke ya ZCC ya St Agnes ngei Muria nnḓa ha Polokwane vha tshi khou bva Gaborone shangoni ḽa Botswana. This is a very sad moment for all of us to come to a place where 45 lives were lost and were lost quite tragically. And these were pilgrims going to prayer
at the Zion Christian Church, St. Agnes, and their lives were cut short in a very tragic accident. And we are rather pleased that there's a young girl who survived. But to have lost 45 people and souls is a sad moment for all of us. So as we stand here, we are filled with a deep sense of sadness. Nedorobo muswa wa Ekurhuleni Vho Nkosi Ndiphile Xakaza vho ḓivhofha uri zwa u swikisa tshumelo vhathuni zwi ḓo vha tshipikwa tshavho tshihulwane. Vho Xakaza vho nangiwa hu sina u hanedzana kha dzulo ḽa khoro ya ḓorobo iyi ṋamusi. Vhege mbili dzo fhiraho ṋedorobo wa kale Vho Sivuyile Ngodwana vho bvisiwa tshiduloni nga murahu ha ḽikumedzwa ḽa u shaya fulufhelo khavho zwe zwa sia ḓorobo iyi i sina ṋedorobo khathihi na komiti ya miraḓo ya ḓorobo. Vho Xakaza vho fulufhedzisa u shumela vhadzulapo vhoṱhe vha Ekurhuleni nga fulufhedzea na tshirunzi. And during the negotiations, we're quite clear that let's put the interest of the municipality and ensure that the party with the highest number of representatives lead, but the mayoral committee be inclusive of everyone that wants to be part of the mayoral committee. Unfortunately, we've got more political parties than the seats that we have, and they have to go into hard negotiations, but we have issued a communique that they must establish that mayoral committee as soon as possible. But where we are as the African National Congress, we are thrilled that we finally resolved this matter. The mere fact that we've got a unanimous approval, the mere fact that we've got a candidate that is unopposed, the mere fact that we've got a municipality that is going to have an executive mayor is a demonstration that negotiations and hard work pays in the ultimate end. Negotiations in their nature are very difficult. I think we must appreciate that. And I think the chair, what is raising, that we must really thank this, all these parties just for the majority and also putting the citizens first. The reality is that it's a moving target. I mean, all the time you will find coalition getting into such negotiations. But I think and I believe that we must thank the multi-party, which is all the small parties who came through, including the parties that believe that we need experience, we need people that can stabilize the municipality. Richi vhuya maragani vha ḓo pfa nga vhashumi vha posoni vhe vha fhelelwa nga mishumo. Ri a vhuya zwone zwino. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenḓa fhano kha SABC 2 nga ri bvele phanḓa. Vhashumi vha posoni vhe vha fhelelwa nga mishumo yavho vha ri vha khou pfa vho laṱedziwa nga tshumelo iyi ya dziposo, muvhuso khathihi na vhaimeli vha madzangano avho a vhashumi. Vhashumi ava vha khou gwa uri magavhelo avho oṱhe ane vha khou fanela u a wana musi mishumo yavho i tshi fhela a badeliwe oṱhe. Izwi ndi nga murahu ha musi vha tshumelo ya poso vho fulufhedzisa uri magavhelo avho a ḓo badeliwa nga miṅwedzi ya malo. Vhashumi vhane vha fhira zwigidi zwina vha posoni vha khou fhungudziwa sa tshipiḓa tsha themendelo dza u vusuludza tshumelo iyi. Vhashumi ava vha ri masheleni avho a pensheni na magavhelo a dzilafho ha thu badeliwa. The post office was not paying our statutory benefit fees from 2020 April till date. So we want to know, the minister must tell us how then are they going to pay us those monies that were not paid to the relevant service providers. Take us back to our jobs, those who want to. And those of us who don't want to, we want all our monies, as in our monies, not something that you will dictate on how we get our monies. We want our lump sums. We felt let down by our unions because nobody has even come to us and explained everything. We just saw it on emails. I sent emails to explain we'll get it. It's not even guaranteed that we'll get it in 8 months. They said they're going to give us in 8 months if they get the money from the treasury. Minister wa muhasho wa mapholisa Vho Bheki vha ri tshigwada tsha vhasedzulusi tsho tiwa uri tshi sedzuluse milandu mihulwane yo salelaho murahu ngei Desai hune ha vha Marian Hill vhukovhela ha ḓorobo ya Durban. Vho Cele vho fara muṱangano wa u lwa na vhutshinyi na vhadzulapo vha henefho. Vhege fhelaho vhamulelwa vha ṱahe vho thuntshiwa vha lovha musi ho vuwa u thuntshana na mapholisa henefho. At least today you did hear the victims. They spoke, and I don't think on that particular day, immediately after the shooting, they would have spoken. But when one was here, they said, we must come back, and we have promised to come back. We're going to the hall. I expect them to really speak. And they will build up on the information, but they also build up on what has said. They have called the police to do more
in terms of the secured area in the particular area. And indeed, after listening to them, the provincial commissioners here, the leadership of the police are here from national office and all that. And because there are cases that are outstanding, we have brought top investigators, both Kopos, Nabotele, they are here. Those cases will have to be followed. But also, the operations will have to continue. Maybe it's not exactly the time to talk about those operations, but that we have had much and we have had more from the communities, will act accordingly to make sure that the life becomes better for the communities. Zwazino ri vhaḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni malwane a ḽifhasi. Dollar rand 18.79, bondo 23.49, euro 20.10, pula ya Botswana 1.36. Mikovha ya GSE i fhasi. Kha zwibveledzwa musuku ndi $2,337, platinum ndi $971, oil songo kunakiswaho $89.46 nga fagi. Ukho itiwa khuwelelo ya uri muvhuso u khwaṱhise ndingedzo dzawo dza u lwa na vhutshinyi khathihi na u tsireledza vhadzulapo vha ḽino shango. Izwo ṱa tshifhingani tsha mushumo wa u elwa mutambo murahu wa thimu ya Kaizer Chiefs, Luke Fleurs luvhandeni lwa FNB. Fleurs wa miṅwaha ya 24 o thuntshiwa a lovha vhege yo fhelaho musi a tshi khou ṱanguliwa moḓoro ngei Roodepoort vhukovhela ha Johannesburg. Uyu mutambi o sainiwa nga Chiefs mahoḽa nga ṅwedzi wa Tshimedzi a tshi khou bva thimuni ya SuperSport United. Vhukoni ha Fleurs ho kunga thimu khulwane kha ḽino tou fana Kaizer Chiefs, fhedzi o mbo ḓi ḓa vhuya na fuvhalo ḽa tshifhinga tshilapfu u ṱuwa hawe o sia o vhea ḓivhazwakale. Having known Luke since we were so young and being a little bit older than him, I was lucky enough to be the person that he often came to ask for advice. But when I look back at life, Luke taught me so much more than I could ever tell him. One of the reasons my heart has been so broken by this tragedy is the fact that I never got to tell him. I didn't remind him of the unspoken lessons that he taught me. We'll try and honor him the best way we know how, by playing the game of football with love and respect and remembrance. To you, my dear friend Luke, I'd like to say, may your soul rest in peace. Fleurs we vha na miṅwaha ya 24 o vhuya imelela ḽino shango ḽa hawe kha mitambo ya 2021 ya dzi Olimpiki ngei Tokyo. Football has lost a son in Luke Fleurs. Tragically so. May his soul rest in peace. When I received the news of Luke's passing, I was in shock and didn't want to believe. By the next day, I grew angry because of the manner in which his life was cut short. Fleurs o lovha kha khombo ye vha tshi khou hombokiwa moḓoro wawe. Just like to say we give our sincere condolences to the family. We really appreciate our time with Luke. Life's a journey, guys, but you don't know how long the journey is. And today, I hope that as we reflect on Luke's life, it's 24 years. Many of us think we're going to live forever, we're going to do everything, we'll do something later on. I think the lesson here today is, if you want to do something, do it now. Fleurs u ḓo luṅwa nga ḽa 2 ḽa uno ṅwedzi. Mafhungo ana musi o guma hanefha ndangani mudau wa tevhela na mutsho a madekwana na vhuḓi nda matekwana akhari muḓiravhesa nyimele mutsho ya matekwana namusi matekwana ano khou vhonela vhusuṱusi kati unanga kha ḓi phelapphela fhedziha a si mvula ino tou pfhikheyo i khou dovha hafhu ya vhonala i tshi khou fhelekedziwa nga mimuya kha iḽa ine ya khou vhudzula nga vhuhali fhaḽa phendela shango ya vhubvaḓuvha
ukobela hone ahuna mvula ini ya kubikwa kari mbudirabire soro machero hone litocho limanga chibumbe yote musi ruchabasa nyimero ya mocho ya machero kutoba hapu ya sumba ai wonga kadivuana una makore otipao ya doba hapu ya pera ila mimu ya kele kadipera panda lodine ya manda ya ubuzo nga bahari lingazor kutsibuza bazura por mate kona anamose ayo kabala bede mocho pambana na obukuma mimu ya inyako ubuzo nga bahari pala pendera shanga bubadwa pala vunila kwa Zulu Natal kutoba hapo rabatsibuzo na machero lichicha kabachiere njere mucho wa mvura katina mimu ya inyako ubikwa hapo karimbo dilimona rebeso temperature za matekwana na musu zimanga chupumbe yote karitomenga vunzo lashu la ngeno Gauteng nero kubikero hani mucho bude bukuma matekwana na musu musoroza ngeno droboni ya Johannesburg atena pala Pretoria Springs hone aiwa zitokonya za chika pala ka 22 Vereeniging na hone dimucho bude bukuma matekwana ano musoro chitsaha yani vunzini lashu la Limpopo rebeso fada Musina Thoyando na pala Giyani zi temperature za bude bukuma pala burwa pega sport na mokopani na hone goto angaretsa zitokonya za chika pala ka 23 liphalele na hone aiwa litotaba hadudela musoro champo malanga na hone rikobona umucho bude bukuma matekwana na musu na hore kobona una makode otibao musoro chapala vunila kwa Zulu Natal basongo hangwa ndipale rabona hone mimuyena kubutsura ngapahali Port Shepstone Durban na pala Richards Bay ndimucho bude bukuma matekwana ano musoro chianalo richabasa pala vunila Eastern Cape na hone komona temperature kwase bukuma pala mnquba kathina athena pala kwa Xhobi kwa Nojoli na Conse mthatha na hone aiwa ndithi temperature za bude bukuma nsenza kubikwa matekwana ano karimo dia vunila na Western Cape na hone rakobona umucho bude bukuma pala Rosta na thina pala Cape Akalas Mossel Bay tsitokonya tsachika pala ka 18 temperature zasho athina ha debura hakapa matekwana na musoro korabela mucho bude Kuruman Kimberley athina pala DR ukorabelo zibe pasi bukuma zi temperature pala Sutherland athina na pala Calvinia musoro shalabasa pala Free State na hone rikobona aiwa mucho wa phepho pala ushikobikwa pala Bloemfontein athina na pala Gariep Dam web na hone rikobona aiwa ndimucho wa phepho matekwana na muspezi ha machero lichitaba udududela karimo dia vunula Northwest na hone rikobona pala Potchefstroom kobona zi temperature zi pasi matekwana na musathina pala Klerksdorp Bloemhof na hone rikobona aiwa ndimucho wa phepho no kubikwa athina na pala Tau Vryburg ni 25 Tosca hone aiwa ndi 26 helino ndi komba kabe matekwana bote